Hello kan sumite ho amasan. Uki motivational story ngai khom dinga hong ki ko zo se na bon chakewin kan lem chewin he. Tuni kho pha na thu sim hin sei deu chu hi ai le self belief eima le eima kita sanding ti hin sei deu hen. Hizi achun apat na ko na azon ge anangai che din hung ki te mo win he. Masang lai pe khan hin ukiang nga ho he. Gamang thingoi la lang he anazon pe ta win he. Achi phe win pha chom khat zo hin ukiang nga ho la hin. Ukiang thum hi ku khu khan hin hong ki tang la khata win he. Chupa nin hechi ko tong sunga ko na chun ungkal do te ding tin ki habol ten na atong zingu win he. Hinla hechi ko tong chu alit be se ji na chun bailam chakhana hungkal do ding chu ama ho ding chun tilha sata khat ana hitan achupa nin achung langa ni umte ni chun anoi langa thum ho ki ha bol ta hungkal do ding go ho ko ma chun hitin han se hon tan vevin hechu ko tong sunga ko na he nang ho he a itia nong do thailo diu ai tai aji chu hechu ko tong he ko tong lein pita he heze chun naki hambol naw jong mo se hiding chule na thau chol bep ding hi tin achung langa ukeng te ni chun noi langa thum ho chu heti chun thucheng aga se pe hon tan hi le kotong sunga thum ho la khat pa chun hingi ba achung langa te nin athu sei hon hi adi hle ki hambol hen lang ki ha bol ten kal do ding ki go jong le thachol sa bep bu hong he ding hi e tin ama chu ning khat na chun amo to thim tan he ama wang khatte ni wang chun heju ko tong sunga ko na chu kal do te ding apam langa pot do te ding agel honin na atong zom jing honin ahile achung langa te nin hetin hen se kit hon tan iti ki ha bol honjong la chun nong kal do hon ding he thil ha sata he hiji a chu nang hon hechilai ko tonga hi nahin khuwa hin khu naman deu hitai ti han se pe kit hon tan he achupha nin ki ha bol ta achung langa kal do ding ti gote ni la khat pa chu alung aneu kit tan heti chun ama jong khat amas a pa bangen heti chun ama jong amas a pa bangen ning khat na chun nga to thimbe kit tan he ama wang ukiang khat pa hen kal do te ding ti gun loi te ni tha da hona give up a bol hona a thim hon ta wangin ama hin gin ngai ta le ki ha bol ta hin na atong zom jing tan hi le hechi ato zom jing la hen achung langa te ni chun hetin ain sei kit hon tan hi namu lo ham na loi te ni zong hongkal do thei hon lo ding a khet honin amo den hon tan tun nang mi thu sei zal helin na ki ha bol jing in hi tin aga sei kit hon tan hi heti chun achung langa okeng te nin anoi langa khat aki hambol jing pa jong chu avelin til kho na thu cheng hitalovin alha samna di jing bo chaga se pi honin hinla aman lungthal helin ikhat la kakal do te ding hi ti ma kita sana nei pumin na chu atong zom jing tan a hi le azonan ama he ko hom neu cha na kon hen hong do tan hi che hong wa do chu khatenin amu hon pha na chun iti hung do ham dat mo ne etin akive to honin alung adong the hon tan he heji tusima ko na mu do thei chu hi a hi le heji ukeng chu heji ko tong sunga ko na chu iti hung do thei ham ti pa chu ga velew hen heji ukeng chu kul ngong an hin hi heji a chu achung langa ten alha da na ding give up a bol na ding thucheng ngei lo asai ho zo se chu ama hin anaza lo he na he heji a chu ma he lo thin na chu ahin nei the hi heji thusima ko na e hon ekihil na the deu chu hi a hile mihim hin kho hin thilpha ekibol jite nga hile lamchom choma kon hin thusi thuphalo eisu hat moding ocheng hi
tam ta he izet ave hing a koma kon hen ahong ging zi in hi ama wang e ho he cho zo sia kona chu ito I tham na wa lo hlen ning iti wa hi le heji ukeng banga chu ikulu ingon sa de unga jin he heji ukeng banga chu ikulu ingon sa de unga jin he to simin se chanjun ananga kitawaten chule e hon jong e ma ho kila thelam dol chin heji te ka na ho chu anakila to mai taw hete chule video tha hen sim kit ka se na bon cha ke anatam sel sel tawin